ogwabire yinukira Riona atasi yapicho munjuye ntabinazi bamushanjire bakamutera amasasi bakamwita. Numva amasasi avugira ahangaha mu mbuga, ndahaguruka ko nagiye guhaguruka nsanga tukiryamye aho ngaho, ndangije ndayegura. Mu kuyegura nagiye kureba hariya aho my brother yirukiye, nsanga bamukubise amasasi wagiye. Umugore waravuga ati baramurashe, nuko nibwo nashatse uburyo nshaka imodoka kumujana mu rwariro. Abanyabuzare bo mugenzi nabagera nkwina abantu abatwire nabahayireka yabo tubade tunkute nimpurira ibi bintu bwera n'ingamba amadirisha ganje bagasiza era n'inzokoka n'inyumuka n'inzokoka n'inziruka hati nimpurira abana bakaba na nyina batude mu sitting room abange ati nibagamba waye kaka bamuse n'ingamba kaka na muse atenga asura yeka n'inzokoka n'ingenda ushangiwe wayomba nawe cyo wamwita kuko yakoze saki uzo cyane so mwada mutwataho nanka agaba bosco moto ukumva tawe turuku mugendana aha polisi kugira ngo tongera kushitama nawe mwancenga okuganira nawe atebekine kugira ngo yamara atugambire mu kurebera maybe abamugamba mu statement maybe nawe mu kurebera niwe mwancenga. abaturano bagera ngo kwitsembundu nukweyongera mu Rukisoro konkabe byo kwerinda barukwatana bahika barukubarekura. Cyo ndi kwitegereza kuri ibi by'imbunda ikitubabaza nuko n'abakekwaho gukora ibyo ngibyo bafatwaga nyuma yo guhanwa ahubwo bakishingirwa bakava mu bihome. Ubundi icyo nasaba no kugira ngo gavumenti igumye icondoze neza, bamenye izo bundi yo ziri kuva, bamenye ikiri kubitera niki ko atari ico nabwo kuko narimba bwiye ntabwo buri muntu wamuhasa cyurite ngo ubona abasirikare bo kumurinda yitwe n'imbunda undi yitwe n'imbunda ubwo si byo bibabiriye ubwo si buturi kwerekera ubwo si yarafite ikiba mukurikiye. Polisi ejumirire chikorwechi kandi yashaba abaturo kwejo nsabe bembezi vitu kutari kutwara amateko mu ngaro ombiri kumi byonka abantu 10 bafiro miringo etari kwetegerezwa omuri Kisoro gasha kwa keta tuzarirwe.